Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 2019 жылдын 14 марты. Биз Кашкар кыштак чергесинде мал базардабыз. Мал базардан сиздерге салам айтабыз. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чоң көрүңүздөр. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Бул базарга жалпысынан бодо малдар көп кирет. Баалар кандай болду? Акырына чейин көрүңүздөр. Учурда ушул кунаанын баасы кызып жатат Кашкар кыштакта. Кунаан экен бышты болот дейт. 36.500 сом акча берип жатышат ушул лотко. Тайга базары кызы, элдер ороп калган. 36.500 сом акча беришти. Такка кагылбаптыр. $37.000 37.000 сомго учурда баа берип жатышат. 37.000 сом. 37.000 баа берип жатышат ушул тайга. Ушул Калтатайды Кашкар кыштак мал базарынан алышыптыр. 1,5 жашар кунаан болот экен. 35.000 сомго алышыптыр ушул тайды. Өспүрүм тай. Жоон жолпу, мындай өспүрүм тай экен. 35.000 сомго алдык дейт ушул тайды. Бул 1,5 жашарлык тайды болсо, жакшылап көрсөтөлү. 45.000 сом кеми бар экен ушунун. Өспүрүм тай экен бул дагы. 45.000 кеми бар, азуу тай. Кыска тай. Наркын 35.000 сомго алышты. Буну 45.000 сом деп турушат. Жоон тай экен бул дагы. Эркек, экөөдө. Эгерде ушундай өспүрүм тайларды издесеңиз 0777 менен 043025 номерине чалып кайрылыңыздар. Кеми бар. Бу эркек кулундарды катарынан көрсөтүп кетели. Кашкада сизденби ана? Жок, Кашка меники. Bunun baasası 25.000 сом eкен. Kemi var. Bulardı kançadan dediniz ne köyünü? Oko 23'ten kemi var. 23.000 somdan kemi var uşularda da. Erkek kulundar. Toruğa gelsek, torunun baası 20.000 som kemi var eken. Çekede geçe? 28. Çekedeğinin baası olsa 28.000 som kemi var. Bundan da öspürüm yaşına toluluk kulundar. Bu da köyün olsa 19.500 somdan mervey jatatken şurada 21.000 somdan biraz joluna koyup berебиз дейт. Ушундай өспүрүм кулундарды көп суранып жатасыздар. 0551 менен 50 65 54. 65 54 номерине чалыңыздар. Постоянный ушундай жашына жетелеп кулундарды кармайт. Болот экен. Тандооңуздар менен алып кетесиздер. Karoda kunacında. Karoda kunacında. Kançada ata sen bu karoda kunacında? 30 kemi var dep ata. 30.000 kemi var dep turat eken. Kança aylık? Yaşına jetken mi jetelek mi bular? Yaşına jetelek. Yaşına jetelek. Kança berişti pazarda? Pazar 24 berdi. 24'ke satkan joksuz? Az kaldı, az. 24.000 somga berbedik deyt. Pazar 24.000 som kılıptır mına. Өспүрүм kunacın. Geleceği var, taza nerse.
Abul öspürüm kunajın olsa 25 bin so'm deb turadi. Jaylov bag'atındagi öspürüm kunajında 25 bin so'm kemi var. Bu öspürüm torpaqlar bo'lsa, urg'ash torpaqlar 26 bin so'mdan kemi var ekan ushul torpaqlarning бағалары. Jaylov bag'atındagi bağa turgan öspürüm torpaqlar 26 bin so'm kemi var deb turadi. Bugün ajını görsete geçsek 25.500 so'mga satmadık deyip 30 bin so'm kemi var deb turadi. 25.500 so'mga biraz qilsa satamiz deb biraz cho'ngroq kunajın ekan bunu. Bu cho'ng paroda kunajınlar ekan, tuyelek jash kunajınlar. Birinchi tuğma 50 bin so'm kemi var deydi. Tuyelek jash kunajın. Eti var kunajınlar ekan. Paroda çoğun. Etleri var, bağılgan kunajınlar ekan. 50 bin so'm, 100 bin so'm kemi var deydi. 50 kemi var deydi, 35 dedi. Жақсы kunajınlar ekan, bunda yetti. Bütün peşe arasın da onu. Bul kunajının bağısını bilsek, bul kunajın 40 bin so'm kemi var ekan bul kunajının bolsa. Biraz cho'ngroq kunajınlar. Tuyelek. Torpaqlarga kelib to'xtaldik. Ушул bağa turgan жемдей turgan erkek buqa ekan. Qancha dediңер ушунун баасын? 43 bin so'm kemi var. Deb mына bozorda turadi. Ha bu o'rtadagılarıncha 40 da atam, bunu 38 da atam. 40 bin so'm, 38 bin so'm kemi var ekan. Mına baqchu erkek buqalar. Bular kunajınlardan biraz qimmatroq жүрөт ekan. Bozorda erkek torpaqlarının bağları. Bul buqani da bilek etsek bağısını. Qancha dediniz hem şunun bağısını? 40 bin so'm kemi. 40 bin so'm kemi var azırak. Buna bağışqa jaragan erkek torpaqlar. Uşuların bağları olsa 30 bin so'mdan 27 bin so'm oşonday var. 27 binden 30 bin so'mga cheyinki erkek bağışqa jaragan жақсы torpaqlar. Görüңүздөр, көпчүлүгүңүздөр ушундай өспүрүм torpaqtарды суранып жатасыздар. Мына бааларды салыштырып көрүңүздөр, Кашкар кыштактар замбы, сиздердин базарыңыздарда замбы, көрүңүздөр бааларын. Allah sağ oydu olsa 3. erkek torpaq menен eкен 80 bin so'm kemi var deydi uşul sağ oydu. Uşul süt uyu alınıptır. 57 bin 500 so'mga alışıptır torpaq menен. Torpağımda jatadi ekan. Abul sağan uydu da görsete geçsek 55 bin so'm kemi var ekan. Qanchani tuğgan uy? 3. Erkek urg'ash torpağı. Urg'ash torpağı men 55 bin so'm kemi var. 55 bin kemi var. Urg'ash torpağı menen. Qancha litr sütü var ekan bunun? Sağır keçisi. 7-8 litr sütü var ekan. Bu iki çoğun buyruqlu qo'chqorlarni görüңүздөр. 31 bin 500 so'mga şu qo'chqorlarda alışıptır. Buyruqtарын görüңүздөр. Bu qo'zlu qo'chqorlar bo'lsa 6 bin
500 сомдон алыныптыр ушул эки кочкор. 13.000 сомго алыныптыр экөө. Бул ургачы койду болсо 8.600 сомго алыныптыр. А бул кочкорду болсо канчага алынды дедиңиз? 10.500 сомго алыныптыр. Канча тиш кочкор эми ушул? 2 тиш. 2 тиш кочкор экен. 10.500. Алып чыгып кетишти базардан учурда. Бул кочкорлор дагы алыныптыр. Мына сары кочкорду канчага алдыңыз эми ушуну? Канча тиш кочкорлор булар? 7.000 сомго сарысы алыныптыр. Бул экинчи турганычы? Бирде 7000ден. 7.000денби? Ушул экөө 7.000 сомдон болуптур. Бул козу кочкорлорчу бергилер. Мына 6,5 болду. Бул четтегиси 6.500 сомго алыныптыр. Мына куйругу өтө узун го, мунун канчага эми ушул куйруктуусу? Ашы 6,5дан да. 6.500 сомго ушул. Экөө 6.500 сомдон болуптур баалар. Экөө 6.500дөн, аркы экөө 7.000 сомдон алыныптыр. А бул куйруктуу кочкор, өтө эти бар кочкор экен. Куйругунда жакшылап көрсөтөлү. 11.000 сомго алыныптыр ушул кочкор болсо. Эки тиш кочкор экен. Эки тиш кочкор 11.000 сомго алып дейт. А бул козу кочкорду алышыптыр. 4.000 сом болуптур ушул кочкор. Тыкылдайт го бу. Бу торпоктой болгон кочкорлорду да көрсөтө кетели. Канча тиш кочкорлор ага булар? 4 tişten. 4 тиш кочкорлор экен. Пародасы кандай булар? Rodasını bilmeyeyim ama. Rodaсын билбейт экен. 21.500дөн бербедиңизби буну? 21.500 сомдон беришпептир буну. Өтө чоң торпоктой кочкорлор экен булар. Бул койлорду да көрсөтө кетсек, козулуу койлор экен. Төртөөтөн козулуу койлорбу? Төртөө козулуу койлор экен. Канчадан дедиңиз эми ушу козулуу койлор? Канча тиш койлор? 4 тиш койлор экен. 8.000 сомдон деп турушат. Кеми бар да эми мунун? Кеми бар экен. 8.000 сом кеми бар. 4 тиш козулуу койлор. Şu kozu koçkor olsa, uçurda 4.000 сом bağ verip жатышат. Bu kozunun bağısı olsa 3.500 сом kemi var eken. Bunday жаңы төрөлгөн kozuların bağları şunday. Erkek kozu. Kozuluğu koy bolsa 7.000 kemi var. Bunun enesi yok eкен. Bu tizilgen toyga jetelechүү kozular da bileli. Жақшы жүндөрүн алып, спаттуу тизип байлап коюшуптур. Куйруктары бар. Жетелеген уят кылбайт адамды. Бааларын канча дедиңиз эми ушулардын? 7.000 сомдон кеми бар экен. Той топуга жетелегени козулар, эркек. Кичинелерин көрсөтүп кетсек, кичинелери 5.000 сомдон башталат экен. 5.000 сомдон 7.000 сомго чейин кочкорлор. Бул козунун баасы болсо 4.000 сом кеми бар экен. Эркек бургачбы? Бургач. Бул солуктар жуун алыныптыр. 13.800 сомго алыныптыр ушул. Бедеуруктардын да бааларын биле кетсек, Кашкар кыштак мал базарынан чыга бериште турат. Бедеуруктарды да суранып жатасыздар. Мында атайын себишке даяр дарылангандар бар экен. Дарыны Базар боюнча эң жакшы урук мына. Эң жакшы урук дейт. Кандай дейсиз бунун сортуну? Межатинский. Межатинский сорттогу бедеуруктар. Баалары эми канчадан кылып берип атасыздар? 180-170. Мына ол 170. Bununsu darlanmagan. 170 сом экен. А дарланганын баалары болсо даяр экен бул себишке? 180. 180 сом. Эгерде сиздерге бедеурук керек болсо, барбы, көппү дагы? Жетет. Номериңизди айта кетсеңиз? 0778 0778 менен
84 54 38. 84 54 38 номерine çalıp baylanışыңızдар. Түшүп бересиз кичине оптом ала турган болсо Оптомго көбүрөөк түшүп берем алса. кичине. Оптом алсаңыздар түшүп берет экен. Мына бедорук сурангандар үчүн. 5 тонна бар дейт урук. Мына жаңы үлгүдөгү 220 вольт менен иштейт бул. Жаңы үлгүдөгү чоп кыркыч 7000 сом экен. Бул заказ менен жасайсызбы муну же? Заказ менен берсеңиздер жасап берет экен. Arzane. 7000 сом кеми бар. Эгерде ушундай чоп кыркычтарды издесеңиздер, номерин айта кетсек, 776 менен 0094 46 номерине чалыңыздар. Каалашыңыз шарттарча кырка бересиздер буну, топко сайып алып эле иштете бересиздер бу. Канча мал болсо дагы 7000 de otat ekan. 40 бере бересиздер. Arzan bağ. Ушул торпогу менен өтө чоң саан пародада уй экен. 16 литр сүтү бар экен. Торпог эркек бургач торпог канча болду эми? 78 миң болуптур. Мына базардын алды саны ушул болду. Долларга 1100 доллар болуптур ушул саны. Кашкар кыштакта алма да арзан болуп кеттир. Мына алмалар тизилип турат портерде. Канчадан эми булардын килограммы? Bunlar 6 kilosu 100 so'mdan. 6 kilogramı 100 so'm ekan. Bu almalarchi, qizillarchi. Qizillar 4 kilo 5 kilodan. Qizillarning 100 so'mga bunisi 4 kilo, bunisi bo'lsa 5 kilogram ekan. Arzon. Kartoshkachi? Kartoshka 12 kilosu 100 so'mdan. 12 kilogramı 100 so'm kartoshkani bo'lsa, buni arzonchilik. Yil nahotda dehqonchilik barakali yil o'pdi. Maza qilib olib yo'llaydi. 5 kilo. Bu 3 qo'zi bo'lsa 11 ming qancha dedingiz? 200 so'mga olibdir. Erkakmi? Erkek qo'zilar ekan. 11200 so'm uchovini olishibdir. Qo'zi qo'chqordan bo'lsa 7500 so'm bo'libdir. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, videoga klass bosib bölüşüp qo'yingizlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi klass bossangizlar. Qattalalik bo'lsangizlar, qattalığını unutmangizlar. Oşqovardın nomeri sizlerge kerek bolsa 0703 87 70 37 nomerine kayrılыңыздар. Oşqovardın nomeri. Salamatта қалыңыздар, кийинки чалышка чейин.